برێتمە شەوانین هێژە ئەv مژارە و گرێدایی ڕاستیە هەژمانە پێکردنین ڤایرۆسا کۆرۆنا بەلابوونا ڤایرۆسا کۆرۆنەلی ترکیە و باکوورەی کوردستانی تایبەت ئەندامی ڕێبەبریا پزیشکانا ترکیە حوسێن ئیمرەت ji rehayê li gel min e dembaş kekê Hisên kek Hisên ji vê pirsê dest pê bikim niha hejmarek ku Wezareta Tenduristiya Tirkiye her roj eşkere dike heye ji destpêkê heta îro her dem gûman li ser wan hejmaran heye tê gotin di rastiyê de hejmar tiştekî dine û ew hejmara fermî gotî ragihandin tiştekî dine kek Hisên ji te werbigirim gelo rastiya vê yekê çend e? Roj baş, weşanî baş, ew silav dikim. Niha di van rojan de gotina em bêjin ji bo hejmarê, hejmar beriya mehek û nîvê din roj bi roj kêmbûniyê de ye. Rast e ev gotina we beriya mehek û nîvê dinê de gotinê di destê me de me tahmîn dikir û gotinê Fahrettin Koca Doktor Fahrettin Koca gotî ne weke hev bû. Rast e tiştek ku me tahmîn dikir sadece di Rihayê de weke 1500 nêzîkî 2000 nexweş di Tirkiyeyê de jî êdî 3000 yan jî 35000 nexweş me tahmîn dikir lê nexweşê diyar dikirin 1500 1600 1400 di vê dorê de bû. Lê weke mehek û nîvê de ye nexweşê di Rihayê de vê herêmê de roj bi roj kêm dibe. Beriya mehek û nîvê de wekem gotî me qala 1500 2000 dikir lê niha em dikarin bêjin ku nexweşê di Rihayê de di vê herêmê de 150 di vê herêmê di vê civakê de çewtê. Kek Hisên dixwazim wê yekê bizanibim niha gava ku hejmarên rast nayên gotin ji alî birê ve biriyê ve ji alî Wezareta Tenduristiyê ve ev yek çi bandorê li rêgiriya vayrosakarê bike û xelk jî mesela çend dikarin warê nimayan bi cih bikin gava ku desthilat rastiyî ji ware nabêje. Dîtina te bigirim di wê derbarê de. Niha dema ku mirov rastî nebêje mirov jî gora wê jiyana xwe berdewam dikin. Gora wê diçin derkevin ji derve, gora wê jiyana xwe didomînin. Wekê beriya mehek û nîvê de wekem gotî serê heta niha ve nexweşan kêm digotin, hindik digotin ji bo vêkê miletên me derdiketin ji derve û diçûn mêvandariyê, diçûn bajarê din û dihatin ji vî alî ve nexweşî zaftir zêdekir. Zaftir zêdekir herêmê İstanbulê, li Ankara'yê, li İzmirê, li Antalya'yê li wan dera zêdetir kir. Li vê derê jî zêde bû. Lê li vê derê em tahmîn dikin ku nexweşî miletê me û hingî zaftir derbas kir û hêdî hejmara me kete û hatiye heta 150. Hê serê pêşî ji mirovê me re bigotana nexweşî ev e, nexweşî hejmara me ev e wa bigotana tabii ki nexweşê me jî gora wênê wê ji xwe re nediçûn de ji derve, de nediketin ji derve, neçûn mêvandariyê. Ji bo vêkê ev xelet heye. Keke Hüseyin niha gotinek heye dixwazim bi zelalî ji te bipirsim niha ji Bakurê Kurdistanê ve gelek caran pêwendî gava got bi Kurdistan 24 têdanîn gava bere têdanîn tê gotin ku li Bakurê Kurdistanê rêgiriyên li hemberî vayrosa korona derfetên tenduristiyê ew testên gotê nekirin li Bakurê Kurdistanê gelekî kêmtirin li gorayê ku li Rojavayê Tirkiye got tên pêkanîn. Gelo rastiya vê yekê çend e? Li herêmê din ez nikarim tiştekî bêjim lê li herêma Urfayê belê rast bû. Rast bû test jî hindik bûn û gotinên hejmara wan jî nerast bû, rast bû, yani nerast bû. Lê niha ku gotinên ji bo Rihayê em dikarin bêjin nexeletê ye. Niha diyar nakin çend nexweş derketine hejmara wan lê weke me gotî nêzîkî 150 nexweş derdikevin sadece em dikarin gora ku herêma Rihayê em dikarin xeber din ji Amedê, ji Entabê, ji Batmanê, ji Mêrdinê ji wan dera çawa ye agahiya we em nizanin. Baş niha derfetên
تندرستیه ای گودن خوشخایر نیاندن هنه هم بری ویروسا کرونا لبا کوری کردستانی با او ایکی گشتی چاوای که حسینگر آگاداری تابن و بطایبت للرهایی يعني طيبتي شو هو هاي نا ضعف نخوشية ابيديميك هاتية في گردونه ده اوجي بقده وكان بقده دما وقت وی هات دما درمان وی درکت دما پربون درکت و بقده لی جبوی وی دبه گره کنه کی صبر کنه کی جی بالدار بن بالداری چاویه دبه گره بکارانی نا برو ام بالا خو بدنه و شخینی وی جی مسافه جواکی چونکه درمان وی نخوشی تنه مجبورن کەکی حسین وەرزێ پاییزێ هاتیە نزانم باکوورێ کوردستانی گەلۆ بتایبەتی الواجهەیە و زۆ زانانە فەلان سەرمایە زێدەترژی دەست پێکردە باندۆرە هاتنە هەوایە سارتر پاییزێ و پشتی وێ زستانێژی گەلوش بەلا بوونا ڤایرۆسە کۆرۆنەرە دکاری چ باندۆریە بکێ کەکی حسین و آگاهی ویروس رهای یعنی جیل و هرمی با بردوام بکه ام باور دکن کو زدتر نبه و آستنگی نیم واندره جبوی کاران جبوی درکتناش درفه لی اوانا sadece ihtimal وکی زدتر بکه کو تکورا کو ام تامین دکن زبستان ده و زدتر بکه چاوا زدتر بکه یک مثلا جدرفه بکه جدرفه او نفسك ودما ددو دستينه فيروسا دما دبو دركت زافترج هوا دمينه زافترج دمينه گرمیه ده ویروس زودتر دمره لی گرمیه ده ویروس ناقده زوستانه ده گورا کو آگاهیا ویروسه ام دغان خبردن ام نهانه کارن شتکی بیجن باشه که حسین نها وکی دکتور تخوازم وی پرسیش تبکم یعنی نها نه ده مهدر باس بونکو ویروسا کرونا وکی ویروسا کی بلا یک هات سر مروایتی الحمو جیهانی بلاف بو باندوره کی خوی گلکی خراب لروشا فیزیکی روشا آبوری لروشا گشتیار یعنی لهر واری جیانی دکر گلو پشتی ده مهان گو هرتند ویروسی ده هیا ویروس لواستر بویا لاشی مروان زیده تر دکاری البرخوا بده لهم بری ویروسا کرونا دوی درباره ده گرد دیتنا خوشمره بیشی راسته نزدیکی هشت مهبو و هیچقا بردوام بکه ام اویجی نزانن تشتاک و ام زانن او ویروس و بقده لیکاوی کنگ بقده وکم اگوتی ساده کو دبی گره کنه کی صبر و هنه کی بکارانی نا برو و مسافه جواکی اشخینه و مثلا کو نخوش بونی اشخینه و ده آستنگیتینه و دما کو آستنگی هات آبوری نادوره آبوری چنابه اوانا تف بهورانه آبوری تنجی چنابه و تندرستی تنجی چنابه تف بهورانه داخوازی همه ام ملات خوارش گل خواره ام بیجن بلا دافتر بالا خوبدن به نخوشیه و بلا زودتر ام نخوشی نام درباز به نام هره و ام راجن تندرستی خواه ام تندرستی خواه بسینن و آبوری مجب لاپه نقده حسین امرات گلک سپاس بویته هر وها دنگی خواه به دنگی تردکنه یکو هفولاتین ملبا کوری کردستانی رین ماین تندرستی بجه بینن سپاس کو جر رهای تلگل من بوی حسین امرات اندامی ریو بریا بزیش کنار رهای هر سپاس کن